Thina savumela, thina savumela, thina thina savumelana nale ndoda savumelana mina no Jesu wami savumelana mina no moyo ngcwele savumelana ithi iBhayibheli encwadini yaAmos bantu labayithuba ngahamba indlela yinye uma labantu bangakavumelani. Awu Nkosi Jesu, singahamba yini nomoya ingcwele kanti thina nomoya ingcwele asikavumelani? savumelana angiyazi into ovumelane noNkulunkulu na savumelana uma Abrahama seka indodana yakhe sekumele ithathe umfazi, hayi Nkosi Jesu, wake wabiza isisebenzi wathi thatha le ring le uhambe nayo uloku uhamba endleleni, uma ufika la kunamanzi khona ufika uhlale khona ukhona ozofika. Nkosi Jesu, ozofika bese umfaka le ring bese umtshela ukuthi inkosi yami iyakufuna. Khapha uma mfaka le ring lithi iBhayibheli le ntombazane yathatha lesebenzi yana sokubabe waso, ubabe waso wafike wabuza le ntombazane wathi mntanami ungahamba wena yini nale ndoda? Akhosala bahosa ngoba sengizwile kufunakala umfazi Samuel, but wena ungahamba yini nale ndoda? Hayi ntangonela thi indodami sesiyathandaza. Church of God, ngicela ningizweni kahle. Mampostoli la sifunde khona lithi iBhayibheli uma Paula aloka hamba aya Efeso lithi wadabula kwenye indawo. Nkosi Jehova, ungathi ngiyambona Paula ufuna ukuhamba aye maybe liThabili, but before aye eThabili athi indlela indlule eKhabalatsana. Umefika lithi iBhayibheli wezwa nje beloku bekhalisa njengoba sinesikhalisa khalisa mfowethu, lithi weva baloku bakhuluma ngematongues shakaphalaba wosa, weva baloku bafunda imbhalo. Hey mpostoli, lithi le ndvodza yasiyangena, ithi mayingena yababheka baloku bona benza lento abayenzayo, ngathi ngiyabona bephikisana ngamaculo benza yonke into abayenzayo, bagidza bashaya ithomori njengoba benishaya, bahamba slow njengoba benihamba slow, kuthiwa yangena phakathi kwabo yaseyibuza umbuzo yathi bafowethu ngalesikhathi nikholwa ivangeli moya ingcwele yena namemukela yini? Hayi khona la ngiyakhona ngalesikhathi nimukela ivangeli, nizwa ivangeli ngoba senihlangene akusi problem ukuhlangana,
but problem enginayo ukuthi mangithi ngiyanibuka nini nginembuzo for nina ukuthi leli vangeli elilishumayelayo moya ingcwele yena nami emukela yini. Simangele since singenile izolo la sike samvumela imoya ingcwele ukuthi kube nguye loba nge-MC walenkozo. Oh singene thina sazi ukuthi sesiphethe experience yala sibuya khona. Mampostoli akatholanga izono lithi wathola abafundi. Hayi akhulunywa ngamahedeni kuthiwa wathola abafundi beloku bashumayela wababuza umbuzo ukuthi moya ingcwele nami emukela yini ngoba tikhona letinye tinshumayelo sitishumayelako man of God kublesseke libandla ngoba lithi impumputhe sishumayela kathi moya ingcwele simbeke eceleni. Nami emukela moya ingcwele nenzele night prayer Simangele nimamukele moya ingcwele kule night prayer. Iyangidida mvangeli sifisa impendulo yabo ithi cha bayasho futhi ukuthi why bathi cha but because of asizwanga kuthiwa kukhona into ekuthiwa moya ingcwele. Niphethe liphi kanti livangeli hawu Nkosi Jesu kanti bamukela livangeli enjani uma bangazange batshelwa ngamoya ingcwele. Hayish bazalwane let me tell you nithi angizonda manifuna ukungizonda ikhona indzaba Jesu lekayikhulumayo encwadzini yaJohane chapter number 15 or chapter number 16 uthi hey ngivumeleni ngihambe ngoba uma ngingahambi lo mduduzo okuthiwa umoya ingcwele angeke yena ese. Oh Nkosi Jesu kunezinto lekufuna ukuthi sisivumele ukuthi senzeke kuze kwehle moya ingcwele phaka. Hayi nami emukela moya ingcwele ngiyanibona nisindisiwe nigqoke kamnandi ngiyanibona bafowethu nishaya ikeyboard ukujabula wonke umuntu but nginembuzo ngani nami emukela moya ingcwele nami emukela moya ingcwele bathi khazange sezwa abesathi kanabhajatiswa ngamuphi umpapatiso. Nkosi Jesu uyabona bakhuluma into ubone ukuthi ekukhulunywa experience bathi hayi thina sabhajatiswa ngombhapatiso kaJohane kanti ubakhohliwe ukuthi Johane uthena kabhapatiso uthe hey kukhona osemva kwami. Oh Nkosi Jehova mina nginibhapatisa just ngamanzi but kukhona ozayo hayi ligama lakhe aNkulunkulu ethongweni. Hayi mafowethu naye Nkosi ngijikele bamtshela ngaJohane kanti lo Johane yena wathi hayi mina nje just nginibhapatisa ngamanzi kodwa ukhona yena hey yena makafika kanasikhathi semanzi uyawufika nibhapatise ngomoya nangomlilo. Oh Nkosi Jehova nami emukela moya ingcwele sengihlala phansi nami emukela moya ingcwele. Uyabona lo moya ingcwele uPaula lo akakhuluma ngaye uye phela Jesu lele kakhuluma ngaye mfundisi Sifiso athi hey
kukhona omunye lokufuna eze emva kwami abese athi yena ligama lakhe umoya ingcwele. Uyabona leli gama lalo moya ingcwele mfundisi na uzolibala liphethe izinto eziningi lona lingaphakathi kwalo lilodwa. Uthi ligama lakhe umoya ingcwele adlule kulela kamoya ingcwele abese athi ligama lakhe ngumoya weliqiniso. Ngalamanye amagama uma samukela moya ingcwele sisuke samukela iqiniso kithi. Awu Nkosi, come on putting Shumayela. Uma samukela moya ingcwele asamukeli nje into sisasimangela but sisuke samukela ili liqiniso ngaphakathi kwethu. That's why ke Jesu yena nakathi oyifakaza athi hey ozokholwa babe kumele amdumise ngamoya nangeliqiniso. Adlule kuleli gama lokuthi ngumoya weliqiniso athi hey yena lo moya engikhuluma ngaye umoya ongumduduzi. Hayi njengoba nje ni worried ukuthi why leti tulo ti empty leti if besiphethe umduduzi bekayosibamba athi be still my son. Lo moya ingcwele nakeza ke simfundisi sifiso ese nje kuphela uyawusaphethe iqiniso endlule eqinisweni aphathe ini lento ekuthiwa ungumduduzi. Nakuthiwa ke ungumduduzi kusho ukuthi noma ngabe simo kuthiwa sibhlungu kanjani don't worry awukho wedwana nomduduzi. Loyo mduduzi loyo ligama lakhe umoya ingcwele. Uke ukhale wedwa aphe nathi ukhale uba sekucabanga ngizawufonela Musa, ngizawufonela Simangele, ngizawufonela brother Thabangole, ngizawufonela kubani kuvele nje kuqisha konke. Sometimes uthi uyafona uvela uthola lokwemlungu kuthi Musa is not available this time awumzame futhi late nyana afike moya ingcwele athi don't cry. Umhlabelelo uhamba wedwa ekamereni thula wazi nginguthi. Ihlatshelwa abantu abanomduduzi ngaphakathi kuba huya lo mduduzi othi thula wena wazi ukuthi mina nginguThixo namemukela moya ingcwele manikholwa ivangeli. Adlule kuleli gama yena lo moya ingcwele ngifuna ubone lo moya ingcwele ukuthi ubaluleke kangakanani leti impilweni tethu. Adlule kuleli gama elithi umduduzi abese athi lo moya ingcwele ligama lakhe ungumhlelembisi. Umoya othanda order, umoya othanda ukuhlela izinto athi awukwazi ukuthatha lengane uyibeke ngapha kanti kunomuntu omdala thatha lengane uyibeke ngapha uthathe lo lumbe ngoba umoya okwazi ukuhlela izinto. Gama lakho umoya nami emukela manikholwa ivangeli noma najabulisa ukushumayela ivangeli nami emukela yini. Hey lo moya ingcwele kunengi lengakhuluma ngaye. Uyabona ke khona statement uJesu ngeke usifiso leka sikhulumayo ngalo moya ingcwele. Phakama mfundisi wami ngishumayela oyintele into boyintela sifiso bese ngiyathandaza. Andlule kuleli gama lelithi ke ungumduduzi noma likhona lelegcina make apostoli leka likhulumako abesathi lo moya ingcwele lo umefika kini uyawufike arivile ubukhosi bami kini. Hayi bafowetisi ngalamanye amagama anikwazi kungikhonza nini kanjani kanamo ingcwele nithi ngade rivila sithinga umambuli wethu imfihlakalo loyo mambuli loyo umoya ingcwele. Uyabona uma ethi kubo lo moya ingcwele ligama lakhe lo ngumambulu wethu imfihlakalo ngamanye amagama thina uJesu asimazi
but umoya ingcwele nakafika uyawufika sitshele ukuthi ungubani uJesu. Kukhona abantu abacabanga ukuthi uJesu ngumntwana Maria na Joseph because of abanamo ingcwele, but uma unamo ingcwele, oh Nkosi Jesu ngicela ungisize kwegcina ngishumayela, uma moya ingcwele angalanga phakathi kwakho uzawuya kuJohane chapter 1 uzothi in the beginning khapha akuna Joseph laphaya akuna Maria laphaya but ekuqaleni hayi ningamboni sekafuna boHerodi nje uNkulunkulu wami, lena unguNkulunkulu yena liqobo lwakhe. Uthi Jesu uma namukela mina ngalamanye amagama namukela Baba, uma namukela Baba namukela mina, uma namukela moya ingcwele nani namukela, ngoba thina sinte one. Namemukela moya ingcwele, namemukela. Church of God, namemukela moya ingcwele. Hayi lapha ekamerweni namemukela moya ingcwele. Uyabona ukukhuluma Paula lokhu ngoba wazi ukuthi ukukholwa ngeke usifiso sikhumbuzo kuza ngani ngezwi. Nezwa liphi nelizwi nangatshelwa ngomoya ingcwele. Batha smart. Ngiyathi buta ukuthi bebathandazela abantu ngamuphi umoya. Lithi abafundi. Wathi Paula ayilula ke indaba yenu. Buyani la. Lithi wathi nakababeka tandla. Moya ingcwele wahlala phakathi. Askis. But ngifile lo ngathi moya ingcwele simbeke kude kunale nkonzo. Ngifila njalo. Ukhona simangele ungathi simbeke lapha eminyango sitambona after service. Why ngisho lokhu akasekho moya ingcwele ezulwini. Kwaba ngijuweli kuphela lekagcina khuluma ngaye ku-Old Testament athi ngethi insuku tekugcina ngiyawumthulula moya wami. Esho aprofeta e-upper room. Since wehla e-upper room azange sezwa kuthiwa wanyuka. Usesekhona